اولی توجیکستان درخواست نموده است که 6 مقام سابق آژانسی ضد فساد به مهلت از 7 تا 17 سال از آزادی محروم شوند. قصه یک شهروند ازبکستان که 24 سال را در زندان سپری کرد ولی برای جرمی که میگوید صادر نکرده است، حجره تاریک در محبس را از معذرت خواهی در نزد اسلام کریمов اولاتر دانست. و با نصب دوربین ها در صنف ها دانشگاه هم تحصیل فاصلوی راه اندازی کرده و هم دوامناکی دانش آموزان و آموزگاران را نظارت میبرد. پیش از کامera مثال در اونجا بچه‌های بودن مثال خواب میکردن. باز این کار نمیشه، خواب کردن نمیتونن. 6 مقام سابق آژانسی ضد فساد که به قلابی، گرفتن پوره و جنایت‌های دیگر متهم می‌شوند در دادگاه عالی تاجیکستان سخن آخرین خود را ارائه کردند. آنها روز 12 سپتامبر در مرافعه نهایی از دادرس خواستند که نسبتشان حکم عادلانه صادر شود. میرزا نبی خالقزاد که پشت در دادگاه قرار داشت توانست از نزدیک گمانبران را ببیند. امروز در ساعت 9:30 روز 12 سپتامبر آخرین نماینده وابسته به پرونده پرسر و صدای 6 کارمند آژانس ضد کروپسیا در دادگاه عالی تاجیکستان آخرین سخن این ایبدار شونده شنیده شد و بعد از این اهل ریاست این پرونده به خانه مشورتی وارد شدند و در نظر است که تقریبا کمتر از یک هفته دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت 6 کارمند آژانس ضد کروپسیا حکم خود را اعلام خواهند داشت. و شما بینندگان عزیز از جریان بحث و بررسی این پرونده ها که از آغاز همچون پرونده مخفی شروع شده بود از طریق رسانه ها، از طریق خصوصا گزارش های رادیو آزادی آگاه هستید و همین طور صبح امروز برابر با آوردن این 6 نفر که در یک ماشین حربی آورده شد، نزدیکان آنها تقریبا 30 نفر خویش و تبار آنها نیز به دادگاه عالی تاجیکستان آمدند به این خاطر که با نزدیکان خود صحبت کنند و از آنها با آنها دیدار و گفتگو انجام دهند. اما به فرق از مرافعه‌های پیشین که نزدیکان آنها با این ایبدار شونده ها صحبت میکردند و ملاقات میکردند، در این نوبت این طور نشد و بعد از انجام سخن آخرین این 6 نفر در این ماشین حربی که گفتیم به بازداشتگاه موقتی برگردانیده شدند. شما بینندگان عزیز در یاد دارید که یک ماه قبل 3 نفر از این ایبدار شونده ها از جمله دولتبی خیرزاده به 10.5 سال و بینظیرزاده 10.5 سال و رحمت الله بازاروف با 7 سال روانه زندان شده بودند و این پرونده از آغاز همچون پرونده مخفی اعلان شده بود، ولی متاسفانه در این جریان نه مسئولان دادگاه نه سردار این مرافعه ها با ما صحبت نمی‌کنند و گاه ادوکات ها در رابطه با این چیز با ما معلومات میدادند و همچنین نزدیکان این ایبدار شونده ها معلومات میدادند. یادآور میشم که این 6 نفر با ماده قلابی اصلا ایبدار دانسته میشوند. تقریبا 2 هفته قبل نماینده دادستانی کلی تویسان همچون ایبدار کننده دولتی در نسبت این 6 نفر عیب اعلان کرد و از دادگاه عالی تاجیکستان تقاضای مجازات نمود در نسبت اینها و نسبت همین طور فیروز خالمرادزاده 17 سال پرسیده شد، در نسبت فردوس عبدالغفارزاده 15 سال زندان طلب کرده شد و در نسبت امیر شایف 12 سال زندان و در نسبت 3 نفر دیگر همگی 7 سالی جزا طلب کرده شد. همین طور ریاست دادگاه عالی تاجیکستان وارد خانه مشورتی شدند و در نظر است که کمتر از یک هفته حکم دادگاه در نسبت اینها اعلان کرده شود. میرزا نبی خالقزاد، افسانه اکابرشا، رادیو آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوعهای جهانی. روز 11 سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد از توصیه تحریم کره شمالی پشتیبانی کرد. بر پایه این سند که بعد از آزمایش ششم سلاح هسته‌ای رژیم پخینیان قبول شده است، صادرات محصولات نساجی کره شمالی منع شده، واردات مواد سوخت محدود می‌گردد. به قول دیپلمات‌های سازمان ملل متحد در ابتدا آمریکا پیشنهاد کرده بود که واردات مواد سوخت کره شمالی مورد تحریم قرار گیرد، ولی روسیه و چین تقاضا کردند که لحن قطعنامه نرمتر شده به جای تحریم کامل محدودسازی واردات مواد سوخت جاری شود. در این قسمت برنامه از یک قوی ارادگی یک محبوس ازبک قصه میکنیم. سمندر قوقانوف 24 سال عمرش را در زندان سپری نمود و میگوید برای گناهی که نکرده است از اسلام کریمov پرزیدنت وقت ازبکستان پوزش نخواست. آن زمان در زمان شوروی از کارت حزبی دست کشیدنم در کارخانه ما یک واهمه شده بود.
حتی روزنامه پراودا در این باره پدری سرابا نام مطلبی نوشته بود. قوقانوف که حزب قدرتمند را نمایشکارانه ترک کرده بود، وکیل نخستین پارلمان ازبکستان شد. رهبریت کارخانه کارکرد نفت چناز را به عهده گرفت. اما این وضع دیر دوام نکرد. در ماه ایول سال 1993 قوقانوف به اتهام طلب و تراج کردن مال ملک دولت محکوم به حبس شد. تحلیلگران ازبکستان دلیل مورد غضب کریموف قرار گرفتن قوقانوف را به پیوستن او به مخالفان دموکرات در دهه 80 مربوط می‌دانند. قوقانوف در مدت 1.5 سال در تحخانه خدمات امنیت ملی نگهداری شده و سپس دادگاه او را به مدت 20 سال روانه زندان کرد. من سالهای دراز در اتاق یک نفره حبسخانه به سر بردم. 10 روز در احاطه قلتکلاس ها، تارتنک ها و کلموش ها در اتاق مرگ بودم. اتاقی که هیچ کس در آنجا نگهداری نشده است. پس از 10 روز مرا بیرون آوردند. پس از 20 سال مدت جزا به 3 سال دیگر تمدید شد. فکر می‌کردم که اگر کریموف از کار نرود یا نمرد، من هیچگاه به آزادی نمی‌برایم. برای آزادی او یک شرط گذاشتند. به پرزیدنت نامه عذرخواهی نوشتند، اما او هیچگاه عذرخواهی نکرد. در زندان قوقانوف توجهش را برای حفظ سلامتیش متمرکز کرد. یک نفر همراهم در زندان که تیبت را آموخته بود به من راههای سلامت ماندن را یاد داد. حالا سلامتیم از 30 سالگیم بهتر است. همزمان با مشغول شدن به یوگا، او با صبر و امید آزادی زیست. بالاخره پس از 2 ماه فوت کریموف، قوقانوف از محبس آزاد شد. با پرزیدنت نومان تشکر که مرا با آزادی برآورد. امروز قوقانوف برای ریابیلیتاسیون یا سفیدکنی خود تلاش نمی کند. او دیگرگونی را انتظار است. барномаро идома медиҳем. рӯзи душанбе арабистони саудӣ хабар дод ки аз кӯшиши бомбгузории гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ дар қароргоҳи вазорати мудофиаи ин кишвар ҷилавгирӣ карда дар ҳодисаи дигаре як ҳалқаи ҷосусони хориҷиро безарар намудааст. телевизиони саудӣ бо такя ба мақомоти амниятӣ иброз дошт ду яманӣ ки бо номҳои тақаллубӣ дар ин кишвар ба сар мебурданд нақша доштанд ки тавассути камарбанди саршор аз маводи тарканда дар шаҳри риёз ба қароргоҳи вазорати мудофиаи саудӣ ҳамлаи маргталабона анҷом диҳанд. арабистон эътилофи кишварҳои пуштибон аз президенти яман абдураббо мансур ҳодиро дар муборизааш бо ошӯбгарони ҳусӣ таҳти нуфузи эрон сарварӣ мекунад. дар мавриди афроди муттаҳам бо ҷосусӣ расонаҳои саудӣ мегӯянд ки ин шабака аз шаҳрвандони саудӣ ва хориҷиён иборат будааст. чаро дар вилояти хатлон як корманди баландпояи вазорати адлияро куштанд ва филми тангно дар бораи сарнавишти муҳоҷирони тоҷик чӣ мегӯяд? дар вебсайти озодӣ.орг бихонед ва ҳам дар шабакаи озодӣ видео дар ютуб бубинед. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. акнун синфхонаҳои донишгоҳҳои тоҷикистони соҳиби камераҳои назоратӣ мешаванд. раҳбарони макотиби олӣ мегӯянд насби дурбинҳо мушоҳидаҳои дарсҳо ва давомоти донишҷӯёну муаллимонро осон мекунад. аз сӯи дигар маорифи тоҷикистон барои гузариш ба низоми таҳсили фосилавӣ омодагӣ мегирад ва ин дурбинҳо барои роҳандозӣ иқдоми нав кӯмак мерасонанд. гузориши шодмони ятим дар ҳамин бора аст. این دوربین‌ها را با هدف نظارت تحصیل و حضور دانشجویان و معلمان در یکی از صنفخانه‌های دانشگاه آموزگاری نصب کردند. از این پس مثلا رهبر دانشگاه می‌تواند از نزدیک ببیند که معلم و دانشجو چگونه رفتار می‌کنند و یا در واقع درس به غوغا و تلفن بازی صورت می‌گیرد. همساله نظارت روند برگزاری درس‌ها دوامات دانشجویان مورد اجرا قرار داشت و امروز نیز دارد و ما این اقدام را با آن خاطر گرفتیم که ما توانیم که از همان جای نشست مثلا راهبر دانشگاه یا مسئولین توانند که توسط خب مشاهده از کامراها توانند روند گذشتن درس دوامات دانشجویان را به یگان واسطه های دیگر پر خود از وضعش آگاهی پیدا کنند.
баъди насби камераҳо акнун масъулони донишгоҳ сиф ба сиф намегарданд то бубинанд ки кадом муаллим чӣ гуна дарс медиҳад ва чанд донишҷӯ ба дарс наомадааст. ба қавли муаллимон камераҳо ҳам интизомро беҳтар мекунад, ҳам иҷозат медиҳад ки донишҷӯ аз вебсайти донишгоҳ сафи дарсро бигираду онро аз худ кунад. гузашта аз ин худи донишҷӯён эътироф мекунанд ки ба шарофати камераҳо боодоб шудаанд. пеш аз камера мисол дар он ҷо бачаҳое буданд мисол хоб мекарданд. ҳозир ин кор намешавад, хоб карда наметавонанд, барои он ки ҳама ҳушёдаш дар дарс мешавад. бепарвоӣ нисбат ба таҳсилбозӣ бо телефон дар мезҳои ақиб ғалғолаи донишҷӯён аз мушкилотест ки устодони донишгоҳҳои Тоҷикистон пайваста аз он шикоят мекунанд. насби камераҳо низ барои аз байн бурдани ҳамин мушкилот ва боло бурдани сатҳи дониши донишҷӯёни тоҷик аст ки ба эътирофи худи мақомот бисёр паст аст. насби камераҳо имсол дар синфхонаҳои донишгоҳи омӯзгорӣ, донишгоҳи аграрӣ ва донишгоҳи тиббӣ шурӯъ шуд. қаблан камераҳои амниятиро фақат дар даромадгоҳу роҳравҳои донишгоҳҳо медидед. дигар ҳадафи насби камераҳо мусоидат ба раҳандозии низоми фосилавии таҳсил дар донишгоҳҳо аст ки аз соли 2018 дар Тоҷикистон шурӯъ мешавад. ин низоми муосир ки дар дигар кишварҳо роиҷ аст, имкон медиҳад донишҷӯ ба дарс наомада тавассути интернет дарсро аз худ кунад. аммо маълум нест ки то чӣ ҳад камераҳо ба боло бурдани сатҳи дониши ҷавонон кӯмак мекунад. ҷавононе ки дар мактабҳои миёна саводи дуруст нагирифтаанд. шодмон ятим, мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. насби камераҳои назоратӣ аз ягона навгонӣ дар ҳаёти донишҷӯёни тоҷик нест. шаҳрдории Душанбе аз вазорати омӯзишу парвариши кишвар хостааст ки дарсҳо дар макотиби олӣ 1 соат дертар шурӯъ шаванд. шаҳрдорӣ гуфтааст бо ин васила мушкили нақлиёт дар пойтахт танзим хоҳад шуд. Амриддин Олимов ин мавзӯъро таҳқиқ кард. нақлиёти мусофирбар ҳар субҳ дар Душанбе ана ҳамин гуна серодам аст. троллейбус, автобус ва микроавтобусҳо ҷои холӣ надоранд ва сокинон дар истгоҳҳо соатҳо мунтазири нақлиёте мешаванд ки тавонад онҳоро ба кор ё дарс бубарад. вақте мо саат дарс меояд, троллейбус ганда забити бадай хоҳиш мекунем ки кам тартиба риоя кунанд. одам беҳад бисёр интизор мешавад, маршрутҳо камай. мақомоти шаҳрдории Душанбе иллати печида шудани мушкили нақлиёт дар пойтахтро ба шурӯъ шудани дарсҳо дар соати 8 рабт медиҳанд. 1 сол қабл бо пешниҳоди шаҳрдори собиқи Душанбе барои аз байн бурдани тамбашавӣ дар роҳҳои пойтахт реҷаи оғози дарсҳо дар макотиби олӣ ба соати 7:30 гузаронида шуда буд. қаблан дар охири моҳи августи соли равон вазорати маориф ва илм оғози дарсҳоро ба соати 8 гузаронид. барои аз дарс дер намондан донишҷӯён маҷбур шудаанд харҷи бештар кунанд. сабаби асосии хонаамро дар назди донишгоҳ гирифтанам дар он аст ки нақлиёт ҳама вақт дер мебиёяд, онҷо пур аст, ждад мекунед, вақти зиёдро мегирад. тибқи маълумоти ахири шаҳрдории Душанбе ҳоло дар пойтахт дар маҷмӯъ беш аз 3,5 ҳазор нақлиёти мусофиркаш аз ҷумла 360 автобус, 105 троллейбус ва 3077 воситаи нақлиёти хусусӣ амал мекунад. сухангӯи Душанбе нақлиёт хадамот расон мегӯяд шаҳрдорӣ имкони афзоиши теъдоди нақлиёт дар пойтахтро дар ихтиёр дорад, вале ин кор ба тамбашавии зиёд дар роҳҳо сабаб хоҳад шуд. ба ин хотир шаҳрдории Душанбе дар як номаи расмӣ аз ҳукумат ва вазорати маорифи Тоҷикистон хостааст ки замони шурӯъи дарс дар донишгоҳҳои пойтахтро аз соати 9 таъин кунад. Амриддин Олимов, Радиои Озодӣ, Душанбе. ва қарор аст фардо Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷанубу шарқи Тоҷикистон сафар кунад. интизор меравад ду зимни ин сафар қисмати шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Қулмаро дар ноҳияи Шамсдини Шоҳин ба истифода бидиҳад. барнома имрӯзро анҷом медиҳем. агар майли хондан ва ё дидани хабарҳову видеоҳои бештарро доред, пас сомонаи озоди.орг, саҳифаи Радиои Озодӣ дар Фейсбук, Одноклассник ва ҳам канали Озодӣ видео дар Ютуб барои шумост. ташаккур ки бо мо ҳастед. барори кор ва фардо шуморо дар ҳамин вақт мунтазирем.